ushaka kutazibagirana mu isi intumwa izigeze zibagirana intumwa nanone kuzogeza zishize Yesu gift yazihaye Petero yabashije Yesu aramubwira ngo Yesu we twebwe twarese bino tukareka kuroba tukagukurikira niko uzoduha hano ko twatubona krize komaza ati Petero we hano ku isi muzohabwa ijana hejuru y'ijana kigeretse mu ijuru ngo muzahabwa ubugingo bw'iteka kandi ikintu yose yabaye nka gift ku marembo mu ijuru gutya nituwagira gutya ku marembo uzaza ugenda winjiramo uzosanga amazina y'intumwa impano Imana yabahaye amazina yabo ntazigira yibagirana kuzoga iteka ryose nimba ushaka kuzoba iteka ryose igagukora neza barugagaza ndi bafuye rugagaza ko turamwibuka hano turi muri vision kwambaye haka kubera imirimo myiza ya rugagaza ko turamuvuga nimba ushaka kuvugwa kora neza uzukora nabi ineza yagiye uzuvuga abandi nabi kuvuga neza kwagiye uza wiyambika wenyine abandi utabona ko bambaye ubusa uza wigaburira wenyine gusa wabaye ivu wowe wogaburiye abandi uri inyanja y'umunyu ko ritaziveresa mu zindi nyanja ubwo rugambo ugira wogize amagambo meza beseni manimeze nk'Imana yacu yonyine nibasha kutwumva yo yakoze ibyo twayisabye byose n'ibisigaye izabikora mbese ni manimeze nk'Imana yacu yo yonyine nibasha kutwumva yo yakoze ibyo twayisabye byose n'ibisigaye izabikora yo yakoze ibyo twayisabye byose n'ibisigaye izabikora hibaswa Mana yacu ikomeye mu bugingo bwacu izina ryawe rihabwa icyubahiro Mana bwami bwawe shaka Mana ko kibazo cy'ukivu kandi ugombaga imbaraga zawe imbaraga zikubita hasi imbaraga zawe n'imidari ikaremeka wowe Mana duhamagara ngo werekane kandi witamuruse none iteka ryose amen tubaje kudukota iminota mikeya nindagiza mbaganirize no kwibutsanya bwose twibuka iminota mikeya niturangiza tutarame turangiza dutahe tuje gukora ibindi none gacuranga kwa kundi minota nk'itatu yindi sigaye ndayiganiramo nta kibazo birigaramu bambaye minota 5 akizwe ibihumbi byinshi Umuntu wese
dusome Zakozwe n'intumwa. Zakozwe n'intumwa bica ni 9 umurongo wa 36. Bica 9 umurongo wa 36. Bibiliya ivuga ngo kandi Yopa hafi Yopa hari umugore umwigishwa witwaga Tabita, isobanurwa ngo Doruka. Uwo mugore yagiraga imirimo myiza myinshi n'ubuntu bwinshi. Muri iyo minsi aragwara arapfa, maze bamaze kumwuhagira babashira mu cyumba cyo hejuru 38. Kandi nkuko iruda hari bugufi bw'Yopa, abigishwa bumvise ko Petero ariyo ari, bamutumaho abantu babiri bamwinginga bati ngwino uze iwacu tutinde. Amen. Uzi iwacu tutinde. Shima Imana yangire neza mu rugendo nari ndimo, Imana irandinda ndagaruka, Imana ihabwe icyubahiro. Hanyuma twigwana ijambo rivuga ngo mirimo myiza kurukingo gurufu. Mirimo myiza kurukingo gurufu. Mirimo myiza kurukingo gurufu. Mirimo myiza kurukingo gurufu. Gukora neza ikintu cyo dufasha kugira ngo ntidufe. Kutembea na Yesu, kuongoza safari mazito yarahisha. Kutembea na Yesu, kuongoza safari mazito yarahisha. Dusomye amagambo y'Imana atubwiye amakuru y'umugore wagiraga imirimo myiza ngo kandi akagira n'ubuntu bwinshi. Uwo mugore Bibiliya mwisengo ni Doruka. Amateresa avuga ngo uyu mugore yagiraga umutima mwiza, yakoraga neza mu gihugu, mu mudugudu yaratuyemo, muri quartier yaratuyemo yagiraga neza. Ngo yabonaga umwana w'imfubyi ngo atambutse ngo afite akabutura gashanyutse, ngo akamuhamagara akamubwira ngo wa mwana we ngwino hano kubwira, ngo wa mwana ngo yaza, ngo akamubwira ngo ipime ko akabutura, ngo wa mwana akambara. Ngo Doruka yaragira imashini ngo arazi kudoda, ngo wa mwana akambara. Bakamubwira ngo mama wakakantu karambere, none se wakanyambise kandi mama nta faranga afite biragenda gute? Doruka ngo akamureba, ngo akamubwira ati mwana igendere nta kibazo by'ifaranga, tubwira ikibazo kandi tubwira na nyokoko ari je wakaguhaye, mubwire gusa ko ahuye n'abagira neza. Mwakabona umufakazi ngo utambutse afite ihuzu idasanira ibaye, kandi akabona ibana ryo ryarashanyutse. Hari ukuntu abantu basonaga iwacu naruguru ugasanga umuntu yasonesheje ihuzu inyuzi y'umufuko. Ngo Doruka ngo akamwitegereza akavuga ngo uyu mufakazi ibyo ari byo byose tamerewe neza, ngo agateranya udutepe, ngo agakwizira ibaye. Ngo arangiza akamuhamagara avuga ati nubwo bidasa ariko nagerageje kureba ko basi nagerageje, none ngo ngwino tubonane. Ngo akamuhamagara muri fasoni, ngo akamubwira ngo akira ipime rino ribaye, ngo kandi akamenya imodeli mubereye. Abagore bagira ibintu by'amodeli si nguko kwacu, igishati cyose igikoti cyose bakubitamo wafunga amato bikajana. Ariko bana bacu bagira amasayizi, bagira ukuntu bazo bagira amamodeli. Ngo Tabita gusango yamurebesha ijisho, ngo yari mutayere mwiza, ngo yakazabona umuntu akamenya uzu iyo mubere, ngo akadoda yarangiza akamubwira ngo igendere hasigaye by'ifaranga ntubwira ikibazo, wambara ubegwe ushimire. Ngo Tabita agira neza, ngo akamenya ko kwa runaka batari, ngo agafata ifu ngo akayishira mu isana akavuga ati namenya amakuru ko mutafunguye, none gane muri kuntu mwo kwarika, muri kuntu mucumbira abantu mutsi mu bugari, hanyuma abana barye abana ntibaburara, hanyuma mushima Imana, Imana ibaganeza. Ngo Tabita agataha. Sema amen. Doruka kitaye ngo umunsi umwe aragwara. Doruka asingo arafa ngiye kurangiza arafa. Ngo haba manifestation ivuga ngo hejuru y'imirimo ya Tabita baravuga ngo nawe wamvawe ubwira isoni zo kwakira Tabita, wamvawe wakiriye benshi, wakusimuwe watwaye benshi, ariko hari manifestation ibaye ivuga ngo kubera imirimo ya runaka, kubera gukora neza kwa Tabita, kubera ibintu yatugaburiye,
mwamubona igihugu cyose kiramiriza kivuza induru abaperezida barahaguruka baravuga ngo niki cyabaye chef de quartier arahaguruka baravuga ngo niki cyabaye nta makuru muzi ko hafuye umugore hano mwigeze mubona n'umunsi umwe igihugu kigera manifestation mwigeze mubona umwana w'imfubyi umeze nabi hano urashaka kurama urashaka kudafa kora neza urashaka kuzoba iteka ryose kora neza nta muntu wakoze neza uzo wibagirana nubwo wafu bakaguhamba izina ryawe ntiriza ryibagirana nta muntu wakoze neza ngo abana be basabirize nta muntu wakoze neza ngo abana be babura babishura amashuri nta muntu wakoze neza babura harara nta muntu wakoze neza babura bamwambika nta muntu wakoze neza babura bamwirahira tuzamura ibiganza byose Imana ishoboye haleluya ko iga gukora neza niba ushaka kuvugwa neza usuvuga abandi neza niba ushaka kwicara neza uza wicaza abandi neza niba ushaka kwambara uza wambika abandi niba ushaka kurya neza uza ugaburira abandi kuko isi abafaransa baravuze ngo la terre tourne hari umunsi isi izozunguruka urya nyarucari nawe isi ikamugeraho akamera neza bwaca n'abakagufungurira hari umunsi ujya wasuzuguraga hari igihe kigeze kubaho hano Bujumbura tutahaba tukaza gusaba indaro abantu bamwe bakanga kuturaza ariko umunyo dusigaye tubana iga kubana n'abandi neza isi zizunguruka turi mu kugwamagara twoza ifaranga uri yongiye wagiye twoza ifaranga ariko je bundi Imana nigira gutyo bazompeza visa ngusangeyo kandi gitangaza nuko tuzobana muri quartier gira neza niba ushaka kuzora gira neza niba ushaka kutazibagirana mu isi intumwa ntizigeze zibagirana intumwa nanone kuzogeza izishize Yesu gift yazihaye Petero yabashije Yesu aravuga ngo Yesu we twebwe twarese bino tukareka kuroba tukagukurikira nikuzoduha hano uko twatubona krize komaza ati Petero we hano ku isi muzohabwa ijana hejuru y'ijana kigeretse mu ijuru ngo muzahabwa ubugingo bw'iteka kandi ikintu yose yabaye nka gift kumarembo mu ijuru gutya nitwagira gutya kumarembo uzaza ugenda winjiramo uzosanga amazina y'intumwa impano Imana yabahaye amazina yabo ntazigira yibagirana kuzoga iteka ryose nimba ushaka kuzoba iteka ryose iga gukora neza barugagaza ndi bafuye rugagaza ko turamwibuka hano turi muri vision kwambaye haka kubera imirimo myiza ya rugagaza ko turamuvuga nimba ushaka kuvugwa kora neza uzukora nabi ineza yagiye uzuvuga abandi nabi kuvuga neza kwagiye uza wiyambika wenyine abandi utabona ko bambaye ubusa uza wigaburira wenyine gusa wabaye ivu wowe wogaburiye abandi uri inyanja y'umunyu uko ritaziveresa mu zindi nyanja ubwo rugambo ugira wogize amagambo meza ugakura amagambo muri mukano akanwa kaba kamwe gusa indonde wakwize kuvuga neza sema amen sema amen muntu mwe kara amaceceka sema amen none sema amen ikakuvuga neza iga gukora neza nta muntu wakoze neza ngo abeho nabi nta muntu wakoze neza ngo Imana imuhemukiye niba ushaka kudafa hari abantu baza bagenda ariko barafuye umuntu yasohoka no muri quartier bakavuga atahwi aragiye mu gipangu turasigara twidegenze ariko umuntu ukora neza niyo yagiye abasize bazasigara barira runaka aragiye he tuzobaho gute runaka aragiye tubizogenda gute kubera imirimo myiza niyo yasohotse abantu bazabarira niyo yasindutse abantu bazamukumbura ariko impamvu batazagukumbura ni imirimo mubigira niga gukora neza niba ushaka ko abantu bazaza bagutelefona bakakwifuriza ibyiza wifuriza abandi ibyiza tabaraga umisi yakana hano muzaturengere tugeze kugufa Bibiliya izitubwira amakuru ya Dawidi na Yonatani nditugiye muri birebire mbigiye Dawidi gari mu bihe bibi ngo yahigwa na sebukwe
kwicuza uno mugambi none gumenye ukuntu uri burare kamuhisha kamwibira ibanga. Dawidi we papa yagambira kukwica none ngirije turare mu nzu. Dawidi we papa yagomagaye ariko tabwo ari neza kwifuriza papa arashaka kukwica tumwitabe ngo Yonatani ngwerera Dawidi imbuto kugiye kigeze ngo Yonatani arafa ngo asiga umwana witwa Mefibosheti kandi Mefibosheti ngo ari kimuga ngo yararemaye ibirenge ngo Dawidi ngo yimye ingoma ngo ikintu cyambere yakoze ngo gishika gutya kimara kurahira ngo yaravuze ngo se nta muntu wo kwa Sauli nta muntu wo kwa Yonatani wasigaye mugire neza kubw'ineza ya Yonatani nta muntu wasigaye nta muntu muri bo wasigaye kugira ngo mugire neza kubera ineza ya Yonatani. Reka ngubwira muvandi ineza ntizihera ineza ntizibora ineza ntizibora nubwo uno munsi birashoboka ko toyibona ariko abana bakazoyibona. Uyu munsi birashoboka ko itokugeraho ariko abiwanyu bakazoyisoroma. Hawo warageze ukagaburira umuntu gusa ukamuha igitumbura kimwe amwana we yatambuka bakamuhinka kubera igitumbura. Hari umuntu wari waguye umwe muramucumbira agatsima kanganuko ararya ariko igihe udahari umwana waza kagatsima aza gasarura mu inzu. Nubona ububizi gwango uzomenye ko mu rugo rwawe naho hazoba ugwango. Nubona ububizi umutima mwiza hari abandi bazogira urugo rwa mutima mwiza. Nubona ufashije abandi hari abandi bazofasha abibandi. Nubona uvuza abandi neza hari abandi bazovuga umuryango wawe neza cyangwa bakakuvuga neza. Nubona wambisa abandi hari abandi bazambika abana bawe. Salomo yaravuze munyanyagiza imbuto ku mazi kandi abiza agronomy ku mazi ntiyazahera. Aravuga gusonga umutere no ku mazi igihe kimwe tutazi amazi arashobora kuzera hakera imbuto. Yari umunyabwenge aravuga ngo bibe ahantu udategereje inyungu. Uzugira neza udategereje inyungu kuko Imana igira inzira ibihumbi. Nogira neza nyabageni Imana aje kunyitura ikabicisha mu muzungu. Nogira neza Eric Imana aje kunyitura ikabicisha mu mushinwa. Umushinwa akamba mbona gusa akamba nkunda kandi ntugire usonga yakunze kine gisura. Hari ikintu nigeze gukora gikora ku mutima w'Imana. Imana iravuga ngo kubera neza kofi yakoze sinogahegwamo reka mbicisha mu mushinwa. Tuzamura ibiganza sama amen. Nubona ugize nawe hari ikindi kinyamaboko hari indi boga ari Imana izocisha mu nawe nayo ikakugirana. Kora neza vuga neza tubane neza ntaco dufa kanwa kawe ukigishe kuvuga neza. Uwo mushihugira wowe uzugira ngo twogusiga muri nosi woyibamwe wenyine impamvu zuberwa ukabona uraberewe nuko ari abantu bazakugira ngo uraberewe. Asugira ngo twova mu isi bakagusigira amashopu yose wowe yambara ho kwambisa abandi bogweza amafu yose ari muri Kotebu no muri Ville no kwa Siyoni iyo ndaho kuri no birye wenyine ukabimara wogaburiye abandi. Sema haleluya. Ifaranga zaziryoha iyo bazisangiye amahuza azabyoha iyo mwayambaranye n'abandi. Imvugo isiryoha iyo mwamuvuga abandi neza. Imvugo mbi no kuvuga abandi nabi. Nimwige gukora neza. Nimushaka kudafa igagukora neza. Nimushaka kuzobaho igagukora neza. Nimba udashaka kuzibagira nibuje stasiraba abantu baramiriza imfubuzi ziramiriza abafakazi baramiriza imirimo yiba myiza ngo batuma kuri Petero ngo araza ngo Petero ashitse ngo yitegereje kiberongo gihari aravuga ngo nukuri kw'Imana uyu muntu uso gufa kuko nafa hazopfa abantu benshi. Imana iravuga ngo uyu nguyu kwire kumugarura. Imana iravuga ngo Tabita subira ku isi kuko ibintu bizakomeye gufa kwawe hari abantu benshi bagiye gufa nonega banze subire utunganya ibintu neza kuko twabonye imirimo yawe myiza. Petero ngo hageze ngo aravuga ngo Tabita kanguka arakanguka ngo amufata ukuboko amusubiza imfubuzi n'abafakazi ngo bashima Imana kubera imirimo myiza yiwe iramuzura. Nimba ushaka kuzoba iteka ryose nimba ushaka kuzuka mu mwuka nimba ushaka kuzuka mu muryango nimba ushaka kuzura umuryango wanyu uremwe nk'inkingi y'ugwibutso no gukora neza. Kora neza nibwo utazibagirana. Kora neza nibwo utazopfa ngo wibagirane. Kora neza nibwo umuryango utazopfa nabi igihe uzoba utakiriho ya mirimo yawe izobikore. Ijambo ry'Imana tuganze amen.